On i ona u potrazi za bračnom harmonijom, o ljubavi. Najbolje je što mnogi ljudi ne shvataju šta je ljubav. Oni nesvesno ili svesno mešaju pojmove zaljubljenosti, ljubavi, sebeljublja, želje. Mi kažemo volim da vozim bicikl ili gajim veliku ljubav prema klasičnoj muzici. Možemo da kažemo i volim svoju ženu, mada mali broj ljudi zaista razlikuje ljubav prema poslu, zabavi, porodici i supruzi ili suprugu. Ponekad čak porodica stoji na poslednjem mestu na ovom spisku. Pritom su takvi ljudi iskreno uvereni u to da se sve ovo može nazivati ljubavlju. Neki doživljavaju ljubav kao strasni erotski zanos, zaljubljenost. Jedan moj poznanik ostavio je ženu i mnogobrojnu decu zbog druge žene. Objašnjavao je to činjenicom da se on i supruga nikada nisu voleli, a pravu ljubav je našao na strani. Još se kaže, prestao sam da je volim, zavoleo sam drugu. Naravno, to je apsurd. Kako možeš da tvrdiš da si zavoleo nekoga ako ga uopšte ne poznaješ? Ispada da svoju ženu možeš da ostaviš i onako je ne voliš i odeš kod simpatičnije, mlađe. To što supružnici nisu zadobili ljubav, samo njihova sopstvena krivica. Znači nisu mogli da sačuvaju i umnože ono što su imali. Jer bez prvobitne ljubavi skoro niko ne ulazi u brak. Dakle, došli smo do najvažnijeg i osnovnog pitanja. Pa šta je to ljubav na kraju krajeva? Emocija, osjećaj, osjećanje ili nešto više? Mnogi ljubav nazivaju osjećanjem, ali ona nije samo osjećanje. Ona se može uporediti s verom. Osjećanja su ono što mi osjećamo, i to telesnim čulima, organima, vid, sluh, miris, ukus, dodir. Nešto osjećamo intuitivno, na duševnom nivou. Istinska ljubav, kako kaže apostol Pavle, mora biti večna. Ljubav nikad ne prestaje. 1. Korinćanima 13:8. Dakle, da bi se večno osjećala ljubav, potrebno je doneti veoma čvrstu odluku. Voleti uprkos svemu. Nezavisno od toga da li je tmurno napolju ili sija sunce, jesmo li siromašni ili bogati, mladi ili stari, ili sretnemo lepšeg ili lepšu od našeg sadašnjeg izabranika. Ako se ne donese takva odluka, naša ljubav i porodični život neće biti stabilni, već klimavi. Zavisit će od ogromnog broja okolnosti. Na primer, čovjek stari, propada, boluje, menja se. Oženili smo se jednom ili udali za jednog, on se nakon nekog vremena promenio. Ako se ljubav ne doživljava kao večno postojano osjećanje, onda znači da treba tražiti drugog supruga ili suprugu, jer ovaj više ne odgovara. Danas je doba ekonomske nestabilnosti i sasvim se može dogoditi da nas čeka siromaštvo, čak beda. Pa šta treba da tražimo nekog bogatijeg, situiranijeg, da ne govorimo o tome da supružnici, nažalost, ne raduju uvek jedno drugo, već ponekad razočaravaju i unesrećuju. Samo čvrsta rešenost da volimo čoveka, načinivši izbor jednom za svagda, može da nam pomogne u sprečavanju razvoda i da iznese našu ljubav kroz decenije. Šta treba činiti da bi se učvrstila ova rešenost? Podgrevati, vaspitavati u sebi i drugome ovaj dar ljubavi. Ljubav je veoma čudljiva, nežna, potrebno joj je stalna nega. O ovome ćemo govoriti u poglavlju Porodični život.